Mensaujur ki pajba na kajing sya thambor hagi pulin. Haka public hearing kabala pelong da Meghalaya Pollution Control Board. Ha thang Sky East Jantia Hills na kabenta ka Meghalaya Simen lani top sem thang Sky East Jantia Hills kabalong mene kasngi haka arusau tarik unailar archar arfulai. Kansan kendit kala poi penban sya kajing kulmar kabala thanemba hadin bana kaliang gibor pulit jongka East Jantia Hills cleariat kila hir thma kansan yaki pajba ki badang mi renti ban pensngau ya kajing persyajur ya kate ka public hearing na benta kajing sya kata kal air bat kitelong umbam umdi apo kani kathany. Hakate kajing jia ki pajba ki baya don lang kentup ya ki kentai senrang kila ya mensaujur namar kajing sya bom lathi ne sya kawang tier gas lani stone grenade bat kala den ro kajing sya jrong ti haki pulin katkum ki video bala safriang state bha haki rensan social media lapin isyai bat layo iru baki pulit ki batap ya kajanyong ki bala bom naphang ya ki ru kentai ki bala mi bandra ya kajing tho ki ba persya ya kate public hearing. Dia tak ada pada benak ti. Oh kalau ni dia angkat hasil. Mana dak senang ka jai. Mana jai. Tak thang.